Баймакский район – один из самых больших по площади районов Башкортостана. В него входят город Баймак и 22 сельских совета. Всего в Баймакском районе 92 населенных пункта, большая часть – сельская местность. В ходе рабочей поездки в эту часть Башкирского Зауралья глава республики Ради Хабиров принял участие в долгожданном событии – открытии в селе Яратово фельдшерско-акушерского пункта. Ағайнайдардың бұнда харакетті движение очень мощный бұнда. Allah bir habir işmedir bindirir avruğa. Allah bir habir işmedir bindirir avruğa. Ümmeti bir habirifte Allah gider ilimir. Ümmeti bir habirifte Allah gider ilimir. Gazut kerim yıldızın her kıvanır kumillimir. Gazut kerim yıldızın her kıvanır kumillimir. Gazut kerim yıldızın her kıvanır kumillimir. Rahmet. Alma kız. Alma. Hadi Barış. En heybet kırmızılardan biri aslında indi biri. Hayırlı gün, hürmetli Respublika Başkanı Raji Feritullah. Ardaqlı qonaqtar hem avuldaşlar. Hizbi her yaklap ungan, талантлы, тәрән рухлы яраттар сәлемләй. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, дорогие гости! Мы рады приветствовать всех вас на нашем празднике. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Хәерле көн, кадерле дуслар, хәерле көн, хөрмәтле баймактар. Күптән бында килмәгән идем, шуңа бында бер проблемалар ялап йылды инде. Шуңа уйлайм, бүген бергә киңәшмә төзеп, бергә уйлайык, нәмәдә эшләргә кирәк, нидә ярдәм безнең республикабызга кирәк булыр. Шулай матур итеп бүген фатнасайык, алардан минең бында көн сайын эшләйм. Бер харалар килеп сыкса, мин бындайым, әдәй бергә күнешә алайык. Күршеләргә Сибага уже 9 мәртәбә килгән идем. Монда 3 мәртәбә киләм. Һеҙҙе бөгөн ҡотлайым. Ҙур рәхмәт. Я знаю, уже мне глава потихонечку, мы едем, глава потихонечку говорит, Ради Фаридович, здесь газ нам нужен. Значит, нужен, будем потихонечку решать. Һеҙҙе ҡотлайым, поздравляю, давайте башлайык. Рәхмәт. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Баймакский район Аминеву Фанису Габдрашитовичу. Хәерле көн, хөрмәтле Ради Фаритулла, Ярата авылы халкы һәм кунаҡтар. Һеҙҙе барығыҙҙы ла ысын күңелдән айыл хакимиәте һәм үҙемдең исемдән бөгөнгө иҫтәлекле һәм көтөп алынған ваҡиға менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Шунан ҡыуаныслы, һуңғы ваҡытта өр-яңы ФАП асылыу менән бәйле шатлыҡлы ваҡиғалар райондың тағы ла 3 ауылында, Түбәнге Идрис, Семеновский һәм Ишберҙелә булып үтте. Бөгөн асылған замансы фельдшер-акушерлык пункты Оҙаҡ йылдар хеҙмәт итһен. Барығыҙға ла уңыштар, һаулыҡ, хаҡлыҡ, ныҡлы һаулыҡ һәм иминлек теләйбеҙ. Рәхмәт һеҙгә байрам менән. От имени жителей села Яратово слово предоставляется Мурзакаеву Айдару Шарифьяновичу. Хөрмәтле Ради Фәритулла, һәм уның менән бергә килгән республика хужалары, бүгенге көн шуныһы менән дә тарихи тәүге тапҡыр Һыҙыҡ өсөн алам, тәүге тапҡыр Башҡортостан башлығы безнең ауылда. Был тиккә түгелдер тип аңлайбыҙ. Без бик шатбыҙ. Был безнең өсөн ауыл тормошона тарихи ваҡиға һәм үҙгәрештәр индереүенә бер ишара дип аңлайбыҙ. Һеҙ бында килгәнһегеҙ икән, мин аңлайым, юҡҡа түгел. Юл безнең ауыл өсөн түгел. Тағы бер мәртәбә әйтеп китәм. Аҡмар зонаһында ятҡанмына. Хәҙер һеҙ бәлкем осоп китерһегеҙ, был юлдан тағы әҙерәк күрерһегеҙ. Ҡайбер ваҡытта Баймак районға эш менән китеп барғанда, ошо юлдарда һинкеп барып, бейе һинкеп, нимә китеп барғанда, оны тотоп, кирәйләнеп ҡайтҡан ваҡыттар, барып иткәс, нимә эшләргә белмәй ҡайтҡан ваҡыттар күп булды. Тағы бер тапҡыр бөтә ауыл халҡын ошондай күңелле,
тарихи вакыйга менән котлайбыз. Сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, бүгенге байрамда катнашучылар, ниһаять тулкынландыргыз һәм тантаналы мәл етте. Наступил самый волнительный и торжественный момент. Для вручения ключа приглашаем представителя строительной организации «Группа Апрель» Гайдай Александра Николаевича и главного врача Баймакской центральной городской больницы Зуркарнаеву Алию Гизатовну. Сегодняшние условия, этот типовой ФАП, он соответствует всем стандартам, порядкам и последним требованиям медицинской, так скажем, новшеств. Күптән эшләйсегез монда? Мин күрше авылда фельдшер булып эшләйм. Гүмәгә. Мин үдем ошо авылда яшәйм, ошонда туып үскәнмен. Эшләйін, хәзер бында төпләнәйін. Монда ху кирдеме, юкмы? Йылы бармы монда? Нисек хәзер? Электрическое отопление. Монда газ юк бит әле пока. Газ, юг. Вот газ подведут, потом, дай бог, подключимся. А так, вода... А туалет када тыштамы, мондамы? Тышта теле. Монда не. Пол юрган монда. Туалет там и раковина имеется. Поэтому здесь, значит, у нас вот ожидальная. Здесь как бы для комнаты для персонала, комната приема. То есть все, вот тут имеется картотека, светло, свежо. В этом году здесь подведем еще интернет по плану. Сейчас пока нет интернета. Вот буквально на следующей неделе подключаемся. Ага, и все. Вот, Он у нас первый вот в планах есть на этой неделе. Широкополосный большой. 10, скорость 10 мегабайт. Здесь, значит, процедурный кабинет. Вот одно из требований ФАПов, которое, значит, это дефибриллятор для оказания сердечно-легочной реанимации. А пользоваться можете дефибриллятором? На данный момент сейчас они получили, у нас проходит обучение, они только получили, как только ФАП получает, едут. Пользоваться можете дефибриллятором? Будет обучение. Имеется вот такой вот акушерский кабинет. С диспансеризацией выезжаем на места. То есть акушер-гинекологи, акушерки, забрать мазков. То есть цитология, это профилактика. Вам сколько ФАПов вот в районе вообще, которые под замену стоят у вас? Паспорт медорганизации у нас включено 20 на замену. Они на замену прям, на да? замену. А сколько всего ФАПов? 63 ФАПа. Вот 4 у нас, 2 модульных в 2019 году, 2 типовых в 2020 году мы завершили. Помимо него еще 20. А вы успеете, если мы сейчас примем решение? А где хотите? Самый короткий путь найдем. Самый у нас. Темес зона. Ага. Давайте мы запишем. Деревня Угайдель? Угайдель. Угайдель. Вот ФАП туда, вот в этом году, чтобы... Вот модульный будет только. Неважно какой, модульный. Тут ничего страшного. Модульный ФАП. Вопросов не будет. Ну, вам коммуникация надо будет подводить, и все. Там же этот проект не нужен. Пришел, вы подготовили. До Нового года надо сделать только. Ладно? Сделаем. Ладно, сделаем. А скорые машины, как у вас? Сколько вам скорых машин нужно? Скорая помощь у нас, так как переходит с января в Сибай, они практически все уйдут. Вообще для транспортировки беременных, значит, и тяжелобольных, но 2 класса Б, если еще будет класса С, то есть 2 машины ходят как надо для транспортировки. Когда Где дадим? машина? Я думаю, что до 10 октября выдадим. Давайте до 1 ноября, чтобы 2 машины класса какого даем? Б. Класса Б. Для Подходит? транспортировки, да. Да, тогда вот. И тогда у вас получается вот эта часть, она нормальная будет. Айдайыз, ма? Не сектор мышағыз бара. Biz kıvanamız sizge. Иә, рахмет. Рахмет. Нендей мышлар, проблемалар бар енді? Шул газ енді ма? Газ. Bir özünüz biz anlap durağız. Haklı ekeniz. Газ? Рахмет. Ну, ФАП бар енді. Мында табиблар бар. Дарулар бар ма, жоқ ма мында? Дару yok. Дару yok ма? Дару gelip atılgan. Ne yok. Sertifikata yok. Нендей? А, пока мындың ма? Бұл ФАПтың сертификаты, лицензия алынмаған на лекарственный. Оқасам болау. Мы сейчас обучаем, у нас попарно, вот следующие, значит, до первый квартал следующего года будем лицензироваться здесь на продажу лекарств.
Именно реализацияға. Реализацияға. Ерлерге еш ере бар ма, да жоқ ма? Ерлер, ештер қырда енді. Қырда, северларға ерелім. Сібірде жүрейдер, магнитта эшлейдер, Салават районында солай эшлейдер. Студентлар қая бара? Магнитка студентлар мында бар өткенде. Алар қайда оқыйлар? Бүтін Ресей бойынша оқиды. Бүтін Ресей бойынша. Петербургта, Москвада, Мәскәүдә. Астан қайталар ма, жоқ ма? Қайтмайлар ма? Районға қайтып. Қайталар ма? Мына ауыл хакимиятына қайтқан егет не битінде? Местный орындағы. Қайтты. Еш активный егеттер бұлар. Ну, банда инде мына сізге ең керек не енді шул газ кетерге шулай. Но газны мында ауылға кертебез. Ақса табасагыз мы алақтан үйге кетерге. Ол да бит. Табабыз, жоқ ма? Ол бит бір 100 мең пул. 100 меңге. Анда біздің льготалар бар. Мына теге бірнеше категорияларға сертификат беребез. Но ол мына бик көп түгел инде. Амахан. Мен безде келейім деп, көрейім деп келдім. Мына ошы колхозда мен 40 ел хизмет еттім. Молодец, бедім Башқұртстанды матур етіп тұтып тұрғаныңа. Аллахы тағален рахметлері яу, матур етіп ішлерге язын. Балалар қайтып йөрей ме? Балалар қайтып йөрей ме? Балаларым еш қайтып йөрей. Хәзер бір Ну, ярдәм итәләр ме, юкмы? Итәләр, ярдәм итәләр. Аллаға шөкер, матур көтә. Бір кызымды кайтарып алдым көтү өчен менә. Мына күземә операция хаткайным. Покыр булып калдым да койдым. Әйдәгез мына Мулдашевның клиника беләсең, Мулдашевны. Мин сезне калдырам шунда. И анда бер операция эшләйек. Хау булган, барымын дип йөрим тагыла. Мен ана атайым һугышта үлеп калган, Смолинскийдә ята. Шу үлекләргә памятник куйыр кирәк инде. Кайда? Ошо авылга тейим. Бандамы? Баягы мына шуларга памятниктер төзелмәй, шу үлеп яткан атайдар. Абанда юкмы мемориал? Стелла бар, бында слабыгына, но беданы имеем в виду. Смолинскийдә үлгән, ул 43-нче ел өстерлек булган бит инде танкыла. Шунда атышып барганса 11 сентябрьдә. Хырап ядгайны бабай военкомат булай виз язып ебәрде. Памятнигендә фотоһын төшереп үлгән хәберлеген. Шулардан хәберенә менә без бара алмайбыз, күрә алмайбыз атайны. Хакимият башлыгы эшләргә тиеш бана. Где глава сельсовета? Глава сельсовета здесь? Кайда? Самое главное здесь газ, я правильно понимаю, да? Это газ сколько метров здесь? Отсюда километров. Вот мы сейчас проехали. А проект есть? Проект, положить заключение есть на эту деревню. Сколько денег там? 32 миллиона. 32 миллиона здесь, внутри поселковой. Внутри. Вот тогда сюда выведут поручение, чтобы газовики выехали на следующей неделе. Да, газовики приедут сюда, где-то сядьте, и они планы посмотрят, как, и чтобы... Вот газ, мне кажется, самое главное. Самое главное, да. Самое главное, газ проведем, остальные мелкие вопросы мы сами своими силами. Рахмат. Мана айттым, мана килесек аднада, манда газовиклар киле, планы түзүрләр. Мана хүз берем, мында газ килесек ел керер, яме? Яратым, хабылырыз. Матур итеп тотабыз. Одна просьба, ничего не надо, у меня все хорошо, можно селфи? Спасибо большое. Готовочники наши. Фотоға түшейік мен, Маштар. Бар ма? Рахмат. Рахмат. Қорқмаңыз. Ради Фаридович, бек Среди актуальных проблем в селах Баймакского района Республики Башкортостан отсутствие коммуникаций и нормальных дорог. В Кусеево к этому добавляются плохие интернет и мобильная связь. Волнует жителей и добыча полезных ископаемых близко к населенным пунктам. Глава Башкортостана Ради Хабиров в селе Кусеево. Хәлләрегез нисек бар икән? Барамы? Тормыш нисек? Тормыш. Аллаға шөкер. Тыл ветераны. Күптән Баймакта булмадым, шуны килгәнем. Мына әйдәгез, нидә сорауларыгыз бар? Ялап. Бүгін күндә бездә действующий карьерлар, үз карьер эшләй алтын юаларына, шу бәләкәй генә Кусей биләмәһендә. Үз йөрдә долит таш табалар. Нисәмә хәзер 4нче буат без алтын бирәбез.
тонналап алтын бердік илге. Неужели біздің ауыл халқы асфальт юлға хақлы түгел екен? Шуға біз мына хорайбыз, сізге үтініп, шуға контрольға алуыңызды үтінәбіз. 51 километр ярым юлды мына Сибайдан Халилге теклем. Халилден Кусиге Сибайға теклем 11 ауыл нейті, ине. 11 ауыл аша өте. Автобусға хаймайдар кешелер. Баймақтан автобус йөрмей, потому что 2 километр оларға не выгодны. Мына шуларға выгодны болғанға олар йөридер. Қар яуға туқтайдар инде. Шуға шул хатлым халық интегеп, ыдалап яшәй бүгінгі күнде ана шул юл арқасында. Шул ғана юлды тоташтырһагыз. Пожалуйста, үзегезгә контрольгә алуыгызды сорайбыз. Шул 12 километр юл инде. 12 километр параметр. Хәзер бүләк ялап, мына безнең гострансида. Значит, вы посмотрели эту дорогу? Да, мы сегодня проехали, осмотрели участок Кусеева, Туркменева и Кусеева, Халилова. Кусеева, первая Туркменева 16 километров, требуется ремонт. Готовы приступить в этом. Готовы приступить в этом году, начать буквально пару дней нам нужно для мобилизации ресурсов. И с понедельника готовы будем... Кусей Халилова начнете, да, с понедельника? Кусей первая Туркменева. Кусей Халилова требуется строительство. Там необходимо сначала проектирование. Там дороги вообще нет. Там ситуация гораздо хуже. Проектирование деп хамманда. Былтыр бит безге министр келді. Министр. Значит, документы бар. Юридически бар инде. Министр дорожного хозяйства келіп кетті. Ул бір ел бойы неме эшләгән икән? Удыховский шул участок дороги Удыханың карамагында дип әйткәйм дип, шул участок турында һүз бара. Там дороги практически нет. А Удыха здесь нет? Да, вот скажите, вот смотрите, да. Говорят, что эта дорога юридически существует, она существует. Она на балансе УДХ. А все-таки она есть, да? Есть межмуниципальная дорога, да, 12 километров, 4 километра по Абзелиловскому району, 8 здесь по Балтии. А если вот взять, я вам дам поручение, начнете там отсыпать, или там проект Там нужен? проектировано, потому что дорога на самом деле полевая, там необходимо насыпи поднимать, ее будет зимой задувать, но есть опасения, что трубы необходимо, искусственное сооружение проектировать, поэтому... А Туркменева вы хотите ремонт начать? Мы, да, готовы уже в этом году. Да. Единственное, в этом году не успеем закончить, но начать. Проект. Язга тиклем проект эшләйбез. Киләсәк йәйдә, анда техника килә. Сколько времени это займет сделать-то? За лето сделаете, вы нет? Строительство, сезонно. Лето сделаете, да? Киләсәк елда эшләбез. Именно Халилдә. Yok, William киләм менә самын, әме? Yok, мен менә поручение булып язырмын, менә була. Biz ошонан 7 километр алыста ауылда ятабыз. Мына bizde иң зур проблема юлла, авылдың уртаһына инде зур эри таш түшәнләр, коме юк, йөреп булмай, уны зур түгел. Иң авыр проблема о алтын юл безнең 100 метр алыслыкта өйдән 200 метр алыслыкта Төяләс елгаһынан разработка алтын табу буенча разработка башларга йөри. Без проектный документация эшләп биткәндәр. Хәзер ул технологик һылды яхшы дәүләт менән Төяләс елгаһынан алырга уйлыйлар. Хәзер елга корой, елга короныйны Сибай һәм 9 авыл һыуһыз кала. Проблема безнең районда һыу менән җитәрлек бит инде. Экология насарая, кызыл китапка ингән фауна, флора юкка сыгаса. Халык безнең только мал менән яшәмә. Сәрәшне әйтте бит инде. Мал тотабыз, хәзер 800 мең гектар пастбище и сенокосные угодья весь юкка сыгасак. Земля это источник нашего существования. Алтын юл. Әдәгез менә шулай айтайык. Сез беләсезме, Хамитов Расим Александрович, ул минең ярдәмче, теге экология буйлса беләсезме? Ул якташ бит инде. Ул менә баладан түгел киләсәк адан килер ул. Үзе карар, яме. Ул бит инде лицензияны мин бермәйм. Радиф Фариш, үтеп кенә әйтеп үтәм мен. Менә минлек алып алмам бит кырылма, кыртап кыртыянма күрешкәнебез бар. Общественное обсуждение үткәрәбез бар. Алардың бүгенге көндә проектная документация, экологическая безопасность, промбезопасность бер документалай юк. Соответственно, халык анда общественное обсуждение вакытында әйтте, нет. Без документа предоставления вы не войдете. Мин туктата алмайм. В правовом поле надо сделать. И теге все-таки правовое поле дөрес. Хәзер мин 25 яшьтә торам. Безнең Басай авылында
Деревня Басаева, что у нас там? ФАП будет. А когда будет? Он будет 22-23 год стоит у нас. А нельзя его на 21 год передвинуть? Передвинуть на 21. А там уже площадки есть, да? Но она у нас под проект модернизации первички. Там за место старого будет. Ну, то есть вот в 21 году, да. Мана келесек елда масайлар мындамы? Мына келесек елда ФАП анда төзер бул. Келесек елда. Ол безнең планда мына министр әйтә, мына безнең министр мына хоралар булса, мына безнең министр вәкиле здравоохранение. Медицина мәсьәләһе Хәзер, мына тыңларыз әле. Мына келесек елда, язда инде эшләрбез. ФАП монда булыр. Мына сотовый связь юк. Шуға хәзер аптырайбыз. Нидә пожар вакытында инде ис китә инде. Әйдә теге нидә домашний телефондарда утырабыз. Домашний телефон менән генә улайтып кына кырга барһаң бит инде домашний телефонга гына звонить булмай бит инде. Сотовыйдар кирәк. Сотовый связьде мынау тауды күрәттек без Олыбек дигән тау. Шунда утыртырга дип уйлашкайнык. Әмма ләкин Тугажманга утырттылар. Нидә Түркмен авыл биле, Мукас авыл биле мәне. Шунлыктан бүгенге көндә бездә абсолютно күсей без связи остался. Связь буенча, мына сезнең башлык хикмәте тора. Ул миңа әйтегез әле. Связь мәсьәле сотовый. Керәдле телефон бәйләнеш буенча хоралар бүгенге хәл ителеп килнә. МТС мобильный телесистема договоренность безнең достигнута. Как вы знаете, мен Мухаммед Равкаш бында килеп әйттем халыкка, бер агайга әйттем, әгәр дә мәгәр сотовый связьма үзем антеннаны ирәнлектән башына тотып торам дип әйттем. Нимәлектән әйтергә? Сотовый связь бер айдан була. 1 ноябрьгә эшләнер, шулай. Все, 1 ноябрьгә связь була. Аңлашылды. Якташлар, 1 ноябрьгә связь була. 1 ноябрьгә связь буласак, яраймы? Ал бик матур. Халык тырыша. Мына самое главное основное юл и все-таки мясоперерабатывающий. Алтын бирдик инде безгә лә караһындар инде. Яра, зур рәхмәт сезгә. Абыгыз. Ауырмагыз. Юл була. Мәстегенә елына 3 тапкыр алыштым. Юл була әйтәм бит. Мына Карайбыз. Я мен күренәм. Ниште ярып матыр төшмәгез. Яран кырап. Бүтәне дә аягыз бит инде. Әллә бер матур итеп. Олар. Матур итеп.